Ciĩko iria tũracemania nacio mathaa maya ma ũtukũ nĩ ciĩko cia kũmakania nginya ũkona kwĩna ngucanĩrio ya ahiki makĩgucanĩrio nĩ arũme nĩgetha mũndũ athiĩ na ũrĩa maitho make maramũkenia. Na customer upate pia ni mtu sijui watu wanakuanga aje, upate amechuna CD hapa mbele na kucha, unaona, so jue obvious hiyo isha bust already. Hata kama ni kashimo kadogo tu hivi unajua ita expand tu na ikue kubwa, si ati itaongezeka, ni yako wako katakuwa kabisa, unaona. Mwingine mara amekutolea, unaona. Saa pale nataka unakuwa uko rada. Kwanza hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi. Anakutolea the CD. Si ndio? Hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi. Ukifanya ukiwa mlevi utaumia. Leo ni hata mwikaga nigetha hote kuenda swap na mmezanga preps. Ni preps ama ni peps? Prep. Kwa hiyo no witikira alafu ucoke uthio nywe dawa. Okay. Mũrĩhagwo kwanza nigetha mũkomanie nake kana mũkomaga kwanza niguo ũrĩho? Na nilipanga kwanza. Ona twakinya hau hakũrĩha nyũmba arute 50 bob arĩhe. Mwĩroreri wa Castro Media gĩcigo kĩa Gĩthũrai nĩ kĩmwe kĩa icigo iria cikoragwo na andũ aingĩ mũno gũkũ Nairobi County. Na ta ũrĩa mũndũ ahoyaga agĩthiĩ wĩra wake rũcinĩ, ũguo noguo airĩtu aya mahoyaga magĩũka kũruta wĩra wao wa kweyendia kĩmwĩrĩ. Haha nĩ mũthenya barigici kũrĩa tũracemania na airĩtu aya arĩa makoragwo metereire customer ciao o ta kawaida nĩgetha makorwo makĩruta wĩra ũrĩa wamarehe gũkũ. Ũhoro wa kũmakania nĩ atĩ wĩra ũyũ ndũroraga mĩaka, kuona kwĩna atumia akũrũ marutaga wĩra ũyũ, kwĩna ciana nyinyi mũno cia cukuru nginya citarĩ na ibandĩ. Na ũhoro wa kũmakania makĩria nĩ atĩ nginya atumia ahiku marĩ na athuri ao nyũmba no mokaga gũkũ itũra rĩa Gĩthũrai kũruta wĩra ũyũ wa kweyendia kĩmwĩrĩ. Kuona andũ aya nĩ mamenyerete wĩra ũyũ nginya magathogorana mũthenya barigici, tũgatua matua ma kwamba gũthiĩ tweterere nduma ĩingĩre wega nĩgetha tuone ũrĩa biacara ĩno ĩrutagwo gũkũ mwena wa Gĩthũrai mahinda ma ũtukũ. Nĩ kĩndũ thaa ithano cia ũtukũ tũgacokereria wĩra-inĩ witũ nĩgetha tũmenye ũrĩa maũndũ maya matabanagio gũkũ Gĩthũrai gĩa 44. Tũkaingĩra na tũgakora andũ aya a kweyendia kĩmwĩrĩ me wĩra o ta kawaida. Na gĩa kũmakania nĩ atĩ andũ aya ihinda rĩrĩ nĩ aingĩ mũno makĩria ũkĩringithania na mathaa macio ma mũthenya marĩa tu magũkũ. We wĩna kĩroto gĩa kwĩgwatĩra nyũmba cia gũkomborithia, ndũgatangĩke rĩngĩ. Nĩ tũrakwenderia ngoroba ya floor 5 harĩa barabara nene ya Thika Super Highway thutha wa Kenyatta University KU. Ngoroba ĩno ĩna mũigana wa unit 43 na ĩikarĩire mũgũnda wa fiti ya 70 by 30. Na ndeto njega nĩ atĩ o mweri nyũmba ĩno ĩingagĩria makĩria ma ciringi 350,000. Nyũmba ĩno tũramĩendia ciringi mirioni 37 tu, na wagũra kũhetũkĩra Castro Media nĩ ũraheo commission. Nĩguo kwĩgwatĩra nyũmba ĩno na ũhoro makĩria tũhũrĩre thimũ namba 0728 316 057 kana 0797 751 913. Wĩhĩke marigiti tene mboga itanahoha. Ciĩko iria tũracemania nacio mathaa maya ma ũtukũ nĩ ciĩko cia kũmakania nginya ũkona kwĩna ngucanĩrio ya ahiki makĩgucanĩrio nĩ arũme nĩgetha mũndũ athiĩ na ũrĩa maitho make maramũkenia.
O niguo gukoragwo kuhana mathaa maya mautuko itura riri ria Githurai, na tukenda kwenjera makiria nigetha tumenye hasa niki kigucagiriria aruti aya a wira uyu wa kwendia kimwiri moke matura maya maguku Githurai. Twarana nani mwiroreri wakwa nigetha tukorwo tukiaraniria nginya na umwe waria marutaga wira uyu kana matabanagia wira uyu guku itura riri. No itanamba gukurehera umwe wao, nyambe ngucerie guku nigetha wone uria andu makoragwo marugamite metereire customer ciao. Utauguo urakiona maya ni mathaa mautuku. Tareke ngikumakie irabu-ini ici haria airitu aya marugamite, oho niho hakoragwo na nyumba iria mahuthagira kuonana kimwiri guku iguru wa irabu ici. Mundu athogorana ni customer wake maiguana, makambata o iguru makaheo rumu iria marabatara na magatabania giko kiu kia biashara ciao na magacoka makauma. Hihi mahuthagira mahinda mahana atia? Haha tugucokerio ni umwe wa airitu aria marutaga wira uyu nigetha tumenye makiria uria wira uyu utabanagio guku mwena wa Githurai. Mwiritu uyu ni umwe wa aria marutaga wira uyu wa kwendia kimwiri, na tukenda kumenya atiriri niki kiamuguciriirie ambiririe kuruta wira uyu wa kwendia kimwiri. Bwana Bon, yani nijuanaga na chali nikapata Bon, tukaachana nikapatana na beshte yangu fulani akaniletanga na huku bole yangu ikiwa ndogo. Venye nilikujanga ikiwa na 3 months ndio nilikujanga huku. Venye nilikujanga huku tu June. Venye nilikujanga huku ikakuwa ni aje huwa dem juu pia yeye alikuwa anaomba place ya kukaa. Akaniambianga twende nikuonyeshe kwenye utakuwa unatoa ndo. Tukaendanga akanionyesha. Sasa nikaanzanga kazi hivyo nikalelea bole yangu hapo. Nikatemea kupata mtoi ikafika. Kwa nimejipanga panga nikaenda nikarelax kwa nyumba miezi 3. After miezi 3 nikakuwa nimepona nikarudi tena job. Mpaka saa hii. Na kuona uria mukoragwo muri aingi, muhotaga atia kurutithania wira muri aingi uguo, na niki gitumaga mukorwo mugiikarania hamwe na gutari na undu wa ngucanio muri wira-ini wanyu? Kama ati kuna andu wangiuka, kuna mahali mtu anaweza kama akiwa mgeni afukuzwe, na kuna pengine anaweza enda akose kufukuzwa. Yani kuna lingananga hata na wenye umepata, labda ni watu wajapitia. Kama ni watu wajapitia, mtu ajui shida, unajua bado kuna watu kuja hapo juu, yani unakuja tu yani for fun, hajakaa mjue shida. Unaona? Sasa mtu kama huyo huwezi simama mahali yako juu anaona pia wewe umekaa hapo kama yeye venye amekuja yani juu ya yani for no reason, yani juu hajakaa mjue shida ama nini. Unaona? Sasa mtu kama mimi mwenye nimepitia siwezi fukuza mtu. So ukipatana na watu kama mimi usimaase tu. Muri wira-ini wanyu ri ni mukoragwo na specific customers na angikorwo niguo marihi manyu makoragwo mahana atia? Mara mob unapatana na mtu patana na yeye. Kuna sometimes unaweza patana na mtu mshaipatana. Unaona? Yani ile mara most unapatanga watu mtu ujui ndio tare wona yani tare mwasa mamia. Na tari hihi mundu uyu taringi uite ni customer ukaga maita maingi ri, bei yake na ya mundu uyu woka mugeni ri ikoragwo ihana atia? Kawaida tu ni the same. The same ni bei ikoragwo ihana atia? 200. Okay. Ni yangu ni 150 ya nyumba 50.
Koguo mukireha we niwe urihaga nyumba kuma mbia-ini iria mura nengera magana merĩ ngũthithe nyumba change sasa simu yangu. Hiyo 50 ya kulipa nyumba 50 icio urauga cia nyumba ri murihaga ihinda rigana atia rĩa nyumba? Like 15 to 20 minutes. Rĩrĩa mwacemania na mũndũ ihinda rĩa mbere rĩ, hihi nĩ maũritũ marĩkũ mũhĩtũkagĩra nĩgetha mũtuĩke a kũiguithania na biacara yanyu ĩgatuĩka ya gwĩkĩka na njĩra ĩrĩa njega? Managa na mũndũ mũgeni. Mũndũ mũgeni client kana izui. Asa nuona client waku customer waku mutiuaine na nĩ mwaiguithania na mwathiĩ nginya rumu-inĩ, hihi he challenges monanaga nacio tarĩngĩ ũkũingĩra na mũndũ rumu labda ukue ambie kuuga nĩ wamũiya na rĩngĩ ndũnamũiya, rĩngĩ muingire, rĩngĩ labda mlango imegongwa, hataki kuongezea ado, hataki kutoka, hataki uongee, unaona, nataka tu nyamaze, unaona. Unapata sasa ukimtolea ukali kabisa, juu hata wenye wanalipishanga hizo rooms, saa zingine labda kwa rooms za huko nyuma ama mko huko mwisho na wako huko mbele, unaona, hata unyonga, hata upiga nduru hawatasikia. Hata mwingine amekunyonga, mwingine amekupigia kwa room, yani unaona kama hizo. Mumenyaga atia mundu tondu ni handu murugamite mukoragwo murugamite, mumenyaga atia mundu areta muiritu wa gukoma nake, kana mumenyaga atia customer mundu ni customer wanyu? Si customer anakujanga tu, mtu anataka dem, si anakuja tu tuseme anapitia hapa round ya kwanza, juma dem ni wengi. Akipitia mara moja hatakuwa na time ya kuangalia mwenye anamfurahisha ama mwenye atambamba, unaona. Anapita, anaenda tena, anapita. Tuseme sasa akipita mara ya 3 anakuja kaa amefungia ama anakufanyia tu hivi. Unaingia na akifanyia hivi si unamfuata. Unajua anakwambia muingie. Leo muthiaga guthogoranira rumu-ini kana muthogoranagira o hau? Wengi wanajuanga. Wengi wanajuanga juu unapatanga ũngĩrĩngĩtiria mbere gũka kuana ũkarĩngĩ, onakorwo rĩngĩ tini twarĩ nake rĩ kana tucio arĩ na ũngĩ, unaona, so anajua bei. So mkifika pale si anaenda tu kama amekupea do. Kuna wenye wajui, mkifika hapo anakuuliza ni do ngapi, unamwambia. Kuna mwenye hata unaambianga so 3 na anakupea tu juu ajui, unaona. Hihi kuringana na experience yaku ri, arume aingi niki maroraga kuria hiki kana niki makoragwo makirora nigetha akwe athie akomanie nawe? Ni nini huwa inawa attract kwa nyinyi wasichana? Ni nini wanaume wengi wanapenda inawa attract? Sasa ujue watu wafananangi. Kuna mwenye anapenda mtu mslim, kuna mwenye anapenda mtu mnono, kuna mwenye anapenda mwenye ako hapo katikati, kuna mwenye anapenda mtu wako chocolate, kuna mwenye, unaona. Sasa si unaona hapo tuko wengi. Kuna kila type ya demo wote tu, yani kuna kila type ya demo hapo, unaona. Sasa si mtu hizi kwa sababu mwenye anambamba hapo ama, unaona. Unapata mwingine labda amebambika na labda haga, unaona. Mwingine amebambika labda na matiti, mwingine amebambika labda tu venye yani, unaona, ama venye tu mmebonga na yeye, unaona, hivyo. Twanahigwa andu marekererwo mucere makerigwo na makaiywo kila kindu kiao. Hihi ndeto eno mutabanagia atia na ndagika icio mukoragwo munetwo nyinyi cia ndagika 15? Kwa hiyo room ya short time sioni ukipata time kama hiyo. Labda ikue sinaona hapo hivyo kuna nini rooms accommodation za kulala hizo zenye ziko huko Airport City. Sasa labda msee amekama amelipa huko, tuseme akama kujia dem waenda na yeye huko kwa room. So unaona hapo hivyo mnakunywa hapo hivyo na mko hapo na mna haraka, unaona. Sasa time kama hiyo unaona dem anaweza pata time ya kumwekea na dozi achukue Kenya anachukua.
So ici cia kurara ici cia short time nĩ hinya tondũ ici za short time ni guthi ihenya muri tondũ ĩyo rĩ hata customer akakuwa ati nilikuwa kwa club hizi beba pombe ati niende nazo huko juu hata hakuna place ya kuwekelea. Unaona hizo za kudozi kuna meza kuna nini kwa smart. Hiyo kama mlikuwa hata mnakunywa na changa pombe kwa counter, so hiyo huwezi pata time ya kuwekea vitu kama hizo. Na tondu biacara nyingĩ andũ nĩ magucanagĩria customer nĩ mwĩkoraga handũ hau ha kũgucanĩria customer ũrĩa mũndũ arenda gũthiĩ nake. Marũagĩra biũ gũpigana. No rĩu mũndũ rũme nĩ ũgũgĩkorwo na choice ya gũthiĩ na mũndũ ũrĩa arenda kana mwanaume ni akata choice. Juu kama tuseme amekam, tuseme akikam amezoea kuja ananichukua. Tuseme akam siku nyingine, tuseme yani mimi ndio tumezoeana na yeye na achukuange mtu mwingine. Tuseme hata anikose anaendanga tu. Akuje siku, tuseme akam siku moja nikiwa hapo achukue mwingine. Tuseme mimi ni mtu ama feelings, unaona nitakasirika nianze nini mashow hapo hivyo. So unapatanga customer ambia wewe staki wewe acha niende na huyu. Hihi rĩrĩa mũraruta wĩra ũyũ rĩ nĩ moritũ marĩkũ mũhĩtũkagĩra mũkĩruta wĩra wanyu? Enda na customer upate ako na mambo zake, pingia kwa room. Utaenda na customer upate pia ni mtu sijui watu wanakuanga aje, upate amechuna CD hapa mbele na kucha, unaona. So jue obvious hiyo isha bust already. Hata kama ni kashimo kadogo tu hivi unajua ita expand tu na ikue kubwa, si ati itaongezeka. Ni yako wako katakuwa kabi. Unaona? Mwingine mara amekutolea, unaona. Saa pale natakanga unakuwa uko rada. Kwanza hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi. Anakutolea the CD. Si ndio? Hiyo kazi si ya kufanya ukiwa mlevi. Juu ukifanya ukiwa mlevi utaumia. Unaweza jipata hata na magonjwa zingine, unaona. Hii ni uri wakora na mundu ta ringi arathi akahana ta guguforce kana agakora ni akuripo ona thengia gukorwo ni muiguithanirie mukiingira rumu. Hau hakuri hanari murihagwo kwanza nigetha mukomanie nake kana mukomaga kwanza niguo uriho? Nilipanga kwanza. Ona twakinya hau hakuriha nyumba arute 50 bob arihe tuge regede ena 50 bob arute arihe, tukiingia kwa room atanipea kwanza zangu. Tikia kufunga tu mlango hivyo pesa zangu. Unaona juu kuna mtu hata mnaweza maliza na akwambia amekupea do na amekupea na hajakupea. Labda hata si yeye anataka apeane hiyo 50 ya nyumba, anataka wewe upeane. Yeye hataki apeane, ndio mkiingia kwa room akwambia sasa nimekupatia 200 na amekupea 50. Unaona? Sasa inatakanga yani mimi uprefer hivyo mimi pangu. Tukiingia tu hivi nipea do. Hihi we ta mwendia wa kimwiri ri no wende gutigana na wira ucio na niki kingituma ukorwo ugitigana na wira ucio urutaga wa kwehendia kimwiri? Nikapata job. Sasa hiyo kazi nĩndĩriragĩria mũno gũtiga wĩra ũcio tondũ ona rĩrĩa ndawahambirie ndakona hard time mũno tondũ kitu sijaiona kwenye nimegrowia miziona mambo kama hizo nilionea huku, unaona. Sasa nilikuwa na hard time. Nikabaki nimezoea. Hihi mbia iria uri wa make nyingĩ mũno wĩra-inĩ ũyũ wa mekire mbia cigana? Sijaipata do zaidi. Na hede onanga dokete. Niyo time nikikana huku hivi chini mwehoko. Ndaikarĩte kũu thikũ ithatũ ndaumire na 9,000 kana 300. Na si za siku moja ni weekend kutoka Friday masaa kama hii ndio nilifikanga. Nilale Friday, nishinde Sato, nilale, niamkie Sunday nishinde na nilale. Wanaenda home na 9,200. 72 hours consequently. Wauga mũrihagia ciringi 200
magana maya merĩ nĩ ihinda rĩothe rĩrĩa mũgũikara nao nake kana magana maya merĩ nĩ make? Magana maya merĩ rĩ ni ya hiyo 15 minutes to 20. Mlango ikiguzwa tu hivyo ni either kama hana doza kuniongezea mimi na za room sini kutoka, kama ako nazo ananipatia zangu na za room ananiongezea, so anaongezea room 50. Okay. Nĩ mwarĩkania na mũndũrũme, he mũndũ ũrĩ wacemania nake agakwĩra rĩu tondũ nĩtwarĩkia tũcokere rĩngĩ? Hata si mmoja. Vile mnaendelea kukaa ndio pesa zinaenda zikikuwa nyingi? Si ndio? Okay. The more anaendelea kukaa, the more anaongezea ndo. Haha niho turamaka mwiroreri wakwa thutha wa kwenda kumenya ni marika mariko marutaga wira uyu na hihi ne marutaga wira uyu, ukumaka ukiona ati nginya atumia ahiku no marutaga wira uyu. Wako wa mama wazee hata zaidi. Haya, acio mukoragwo nao wira-inĩ rĩ, ni hena andu mokaga wira na tarĩngĩ nĩ ahiku magoka kuruta wira ucio? Ona mundu nĩ mũhiku no auma rĩngĩ oka thaa 4 thaa 10 akainuka, nĩguo ciana rĩngĩ hata watoi waezi jua, hata kama wako shule, wakitoka shule mukora nyumba, muthuri wake akiuma kumutiga nyumba na agĩũka kumukora nyumba, atajua aje alienda kwa ngapi. Wengi sana wenye najua, hata wengi wanatoka Ngafaa na huku nini Umoja, Dandora na huko. Sasa hivi watu magoka Githurai. Na hihi ngũrie rĩ, harĩ andũ arĩa othe tarĩngĩ wanacemania na customer aku rĩ, hatirĩ mũndũ tarĩngĩ wanakwĩra tarĩngĩ nĩ wamũkenia no wende tarĩngĩ ũtuĩke ta mũndũ wake ũguo kana mũtumia wake? Okay. Kuona nĩ tuonete scenario nyingĩ cia arume magĩkua marĩ gĩko-inĩ gĩkĩ gĩa kuonana kĩmwĩrĩ rĩ, hihi nĩ ũrĩ wa experience mũndũ mwĩnake kana mũndũ ũĩ mena mũndũrũme ũcio agacoka agakua? kwa hii job yetu tu wakiwa kwa room de mama mwanaume sijui ona, but nishiona dem ameuliwa na, yani wanaenda na mwanaume kwa room, sijui ama alikuwa amemkoseanga ama washipatana tena ama ni nini akamuanga. Hata si mmoja, ni mademu wawili kwa room. Haya, niki mwikaga inyuĩ ta sex workers mwĩ hau ku make sure ati ni mũragitanĩra inyuĩ enyewe kwa enyewe? Unajua huyu ni beshte yangu, naweza taka akuwe yako safe. Niki mwikaga mwita a group tondu tugithiũrũrũka nĩtũrona andũ meto group o mũndũ ka group kake? No, ne andũ maikarĩte ũguo na labda hata kuna mwenye anajua jina ya mwingine. Juu kila mtu anatoka from where anapatana hapo. Unaona, unapata watu hata wamekaanisha hivyo, wako hapa niko hapa na atuongeange hata hatujuani. Kũringana na ũruti wanyu wa wĩra, nĩ ihinda rĩrĩkũ kahũa gakoragwo keruhĩte mũno na ihinda rĩrĩkũ mũkoragwo mũkĩona mbia nyingĩ? Hii yetu inakuanga yani iko hivyo. Ruta hĩndĩ ĩrĩa kũroneka ta kũngĩgĩa mbia mũno rĩo nĩ gũkorwo ũtarĩ na mbia. Mũthenya ũmwe rĩrĩa wĩra wĩ mwega mũno ũngĩkoma na andũ aigana? Rĩrĩa wĩra wĩ sawa biũ, kama Sunday hivi, tuseme Sunday naingianga saa 2 ama saa 3. So tuseme yani hadi jioni siwezi, yani watu kama kuna time kazi inakuanga iko poa, unapata nimeenda home na do poa. So unaona 1500 ni wanaume wangapi? 10, si ndio? 1500 zingine unaona 10 au zini tuseme kutoka asubuhi hadi jioni. We wita sex worker waririe tarĩngĩ mũndũ wĩ hau, mũirĩtu wĩ hau, we
family yao iko sawa tondu andu aingi watwira maingagira hau ni thina na he airetu anini maingagira hau na mena kila kindu ni mara providerwo na maroka kuyendia no gutie kindu magite. Wengine unapata hata mtu anahepa shule anakuja huko. Si hata kuna siku airport ilikuwa imechomewa picha vibaya sana. Watoto wa shule wanahepa shule, wanahepa makwao, wanakuja huko. Kwa mtoi kulala yani yako huko tu, yani throughout ako huko. Kulala ni huko kwa club, anashinda akikunywa nini unaona. Kama sana kananga watoi wanahepa makwao, wanakuja kujiuza airport. So huko kuna twingi sana tutoto. Tueta tujafikisha 20 years, mimi hatajafikisha 18 years. Unaona? Ana hata ID, ana mtoi, akona wazazi, kwa akona amepewa kila kitu. Lakini yani ni ile tu wanataka kuzurura. Unaona? Kwa wengi sana watoto wa shule, wengi sana. Kwina mundu kwina rugano twanaigua taringi ni muiguithania na mundu bei mwacoka mwathi mundu ucio akwira agikuhuthira condom akuongerere mbia ni wekora situation ta riu ni ata mwikaga nigetha uhote kuweka swap na mezanga preps ama ni prep. Koguo no witikere alafu ucoke uthii unywe dawa. Okay. Uguo niguo wira wa wendia wa kimwiri utabanagio guku mwena wa Githurai. Itikia kana urege wira ucio urutagwo na njira nene muno makiria na andu aria marutaga wira ucio magathie na mbere na kuingiha o muthenya. Tanira nani tabarira iyo ingi ya wendia wa kimwiri guku bururi-ini wa Kenya. Handu-ini ha Castro Media nie ngitwo Timo Kaski. Tukuga atiriri maundu maria marari ni ati mugunda no nginya twendi riu ri japata feedback ya wasee baada ya hiyo namba yenye tunapeana ya kwanza na ndio ikapigwa haraka. Unaona kutire video zikete tega. Unaona hiyo kitu inafaa advance moja mzuri sana. Alafu video tureka video tega, video ile irazi. Video ile ithiete wega. Unaona kuja kwa na video. Hivi ndio alafu basi kwenda. Inaenda kwa video sana. Tokere haha. Ule tupate tuweke atiriri. Tupate tuweke handu tukwete wega. Alafu menyerera. Nani ni menyire? Ndirona handu kuikani. Ngamenya niki? Ndio ndugu wake. Wao. Unakira nduga uri. Ndio wao. Tekera Wini no mo. Ndio wao. Wini no kaga. Ndio mo limitaga mo. By the way, the moment you get a feeling. Ona kene tu. Inaweza kwa
acio nĩ matogorana tũticoke na sindio? Twende kabisa, twende tukimtafuta ama kama unaona aje, tutogorane hapa.